Pose rasta, ou konen ba yon. Ek pose, men apon nek kakil. A ou men debal chikwe la, mwen poto fe, men debal soti men. A kon yo di dimaj kan, nek bal pon ti le de wa, men mapen soti la. Men mgon ti la man, tan sou tatou tab men men. Mwen pa ane te se men, gan men, vin chikwe la mpon so gen la, men bagan dan men. Men bagan men nan men. Apon si ba wala chnon ba, konen map soti. O, sa nap manji la men, nap kwe kif la. Manje pe men? A, important. Ou konen blode ba nan besit? Ale nan fwe. An fin sou kou la ba chike pi an la men. Kwa de we fek nou ap mwen pito, ou konen yo mboy. Kwa nou nek yo? Ya. Atan yon la wana be. Ok. Ya. Asta bon si man. Ega asta ba tounen men na. Si mak mazen kap pase la. Oui. Balos. Sali. Sali. Mwen, seken si. Ah, mwen pase la ou de la. Ou di machan ko dap fe la pou. Mersi. Wen, sou de ka piye la, de ka piye pot nan, pa sou san pe la pou. Ou ki sa? Paske m fe konet ou? Non, sa pan, hein. Ta ka refe piti pan piti kon san mi ou ou. Atando. Sinon, koma. A ou konen, a ou sa dim nan koma aktivite ou men, mwen kes mwen gen bo isa, ba isa ou. E kayon jen mwen pa bon la. Ayo, mwen apej. Yo, bonsoir misi da. Nan la bi bon. Bonsoir madame. Bonsoir. A izan men. De vwe? Ya. De vwe sa pala bel moun. A ou konen ba yo kon sa yo men. A men kwa men, mwen finak baye la men. Ki sa fe? Sali la. Ba wote, mwen ta ide voun te manje a men. Mbad bo la chtan men. De vwe men. Ou ba ati, an mi mabo ba ple. Kek moun fou. Gen le fou men ou bien. Ou an ek se vita kon so le ka fou. Non, bagay di mbo la chtan. Mbad bo la chtan, hein. E pa yon problem. Ou ti la fèm ta. Eskize oui, messieurs. Oui. Pou ki e sa ki nan sa soye? An pou nou. E pou ki sa pa oubleje kon? Mwen fe konet ou pa bejan ti men. Non, se pou ki sa. Mba ba la chtan, hein. Yo a mach tan, mwen problem trompe, mwen se moun te konen sa. Pense si de mwen menm kelte wap A bes nap ki se yon da, deplase? mwen manje bo kote nou. Se bat nan fè mwen sa le avan, ni vin kote nan la, ou gel ou men si kon sa. Gel si kon ti men ba ou sa mde ka ti men do. Ou ka wèm la, ou ka gran ou sa pa yon? Non. Bon men mwen se te ofre mwen pense ki m tap manje, paske m pa wèp mwot, paske mwen rekonet mwen pa kon ki eske mwen. Men ou reflet men ba ou tou moun ta kon pa daka wèm avachete ma bwe reflek. Oh, sa reflek la e, ou mwen sa ka bwe? Men ba bwel. Ok. Wan kan de yabziye pou reflek, de pou bwe reflek ki bo pye nan telefon wasu wala reman ko. E ba ti mba ou nou? Bon, se m fè to apweta la, semble gen de mwen pral de. Ave. Akon men, mwen di son nan la yon ve de mwen chante, ou mwen se chante. Men baka bon numero te? Baka la posib nan? Men pose sa pa, hein. E vi made, wè pou m lese pou al manje pe avèk zon mi made. Woy. Made, ok? Ou be yo fè Pas ou ka gran, go. Non, pou ki sa, mpa gango. Bye, mesye. Ok, beti d'accord. madame, pas problem. Bon voyage. Merci, ti madame. Ma petite fille. On a fait avec son, c'est.
An ale. Mi sa fè stile men. Mwen ta mwen tout reflek a. Mwen fè kom si mwen ba konet li men. Oui, bon, tu reflek la, mwen te bie, bon, tu gros la. Wè se la prase. Mais la veni, mais la. Pa gen, ou konen? Ou konen fwe? A pi yon fè kon sa men, a moun chè men, bon ti dam nan la men. Bon pa rekonet mwen men kou nan pale baye sa ou men. Nan moun chè men, e pat nem mwen moun chè men, si fam nan la men, on e ba yo men. Ni mde ge jan di lon. E ba sa wou di mwen chè. Bon ma gou fè kom si ba rekonet mwen. Moun el te vin kote men. Ki de ba la mon chè. Bon, mon chè va ou fin. Non e se mim liye, oui. Sa moun, men anko sa moun dak ta achèt bon. Mwen pa ou da ki konen bal vle. Va moun ba kople mon chè. Mdou bon sou sa pase. Mwen ki repons wè. E mwen ek tabashi japre gado. Mais bon, là va continuer la festile, comme ça nous Men. E at pou rivo ou baka. Avant mal payer, mais qu'on fait Bali, e pou nou delte oui. E fè kon si la konet mwen. Pale non. Ou konnen on el te vin kote men la men. Pena te li yo fumo reflek de am de zimba bay sa ba boy yo. Ah, ok. Bukol sa fè sa men montre men. E konen wap bwel. E konen wap bwel. Non wè pou lòt fè an. Nale, non se yon li mbaka abadine el men. Mbe ok, nale konen nou ka ale. E si pi atin el wou. Men bay sa fò ba li men. Fò kite di sistem sa pa. Waka kite refise manje pou de ta fi men. E sa mtap, chè sou gen ou rede. Mtap manje tout ma avek zemin nan la.